Akcija uklanjanja reklama sa fasada u centru grada nastavlja se i ove godine. Sve reklame treba da budu određenog oblika i veličine i usklađene sa okolinom. U Međuopštinskom zavodu za zaštitu spomenika objašnjavaju da nema povlašćenih i da su krenuli da rade ulicu po ulicu. Obišli su Korzo, ulicu Dimitrija Tucavića, Štrosmajerovu, Vladimira Nazora i nastavljaju sa kontrolama u ulici Matka Vukovića i tako dalje. Već se vide neki rezultati. Naravno, ovde vlasnicima se to mnogima ne sviđa, jer to su im posebni izdati trenutno za bilo šta se treba, bilo koji dinar da se izdvoji, to stvara otpor. Sa druge strane, bi želeo da grad izgleda lepo i ovo ipak ide na teret onih koji su vlasnici lokala. I naravno da njima se to ne sviđa. Napravite jednu reklamu za 200, 300, 500 eura, sad trebate to da menjate, jer nije manji ili je veći od onog što je propisano. Ali hoćemo, nećemo, to se mora sprovesti. U Direkciji za izgradnju grada objašnjavaju da daju podršku Međuopštinskom zavodu za zaštitu spomenika kroz razne programe koje realizuju. U centru grada ima 725 parcela na 800 hektara zemljišta. U Direkciji ističu da je dobar primer zajedničke saradnje rekonstrukcija Manojlović palate 2007. godine, gde su uspeli da urede fasadu i uklone sve reklame. Direkcija u programu, odnosno saglasno odluci da se uklone sve reklame koje ruže centar grada, ima aktivnu ulogu kroz program subvencije fasada, a isto tako i kroz fasade koje radimo, koje su strogo u gradskom vlasništvu, kao što je recimo muzička škola. Uslove i načine postavljanja određuje rešenjem Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture Subotica, i to postavljanje natpisa, poslovnog imena, postavljanje oglasnih sredstava, postavljanje zaštitnih i tehničkih uređaja, održavanje i uklanjanje. Cilj je da se uredi grad i ukloni šarenilo reklama.